Want to close my eyes sometimes. N-am vârte-te roțile, măsă. Uite-și tu. Nu se mai învârte. Deloc. Te goam, mami, de trotinetă și de tot. Mergi? Tu-s morții tăi. Jarea asta din trotineta asta. Merge. Dacă nu, trotineta trebuie futută de pământ ca să meargă. Altfel, dacă nu izbești, din nou ia mama focului. Acum îi dăm în spălare la trotinetă. Un pic, că văd că s-a înfundat roata. Nu m-ar trebui tătă. Trebuie tătă. Trotineta e pusă în apă. Așa se spală eu trotinetă. Nu cu cărpi. Nu cu cărpi. N-am cum să bag tătă. E așa de grea. Ia să vedem noi. Așa. Hai că nu mai pot să iau trotineta. Am scăpat trotineta în apă, ue. Поехали, пацаны. ТЦК бусификация. Я покажу тебе, что такое ловис. Она танцует, как Дженнифер Лопес. Держи в сторис. Я люблю их, я твой фанат, нормально? Смотрите, какая красота у меня теперь есть. Поставлю себе светиться. Если предвижу я эти комментарии, то что вот тебя найдут. Да не найдут они меня. Я сразу обезвредил, отключил динамик и достал оттуда две симки. GLONASS, которые, как говорят, ловят везде и всегда. И МТС. Я так понимаю, GLONASS для GPS использовался у них. У меня камера не фокусируется. Ну вот тут GLONASS. GLONASS и МТС. Вот. GLONASS, возможно, можно просто даже в телефон вставить спокойно. И с помощью нее получать интернет даже при блокировках и белых списках. Хз. Там уже как пойдет. Вот. Море.